ikibazo kimwe nshaka kubabaza mpagaze kandi mbashimire murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida, mu minsi ishize twabonye intumwa z'i Burundi mu gisirikare n'iza leta zitabira ibikorwa byabereye n'aha ngaha. Ejo bundi tubona impunzi z'abarundi zitaka ubushake zisubira i Burundi. Abantu bakavuga ati se haba hari umubano muri iyi minsi cyangwa se ibiganiro by'ibyihariye kugira ngo imipaka yongere ifungurwe ku butaka? Murakoze. Nta gufungura imipaka iracyameze nk'uko yari imeze, nta kirafunga. Ariko twebwe na mbere hose no gufunga kw'iyo mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Ndetse n'ubundi hari abava i Burundi bakaza hano, hari abantu bava hano bakajya i Burundi, hari abagenda na Rwanda sinzi n'ibikijyayo bagenda ariko hagati aho muri uko gushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza, abantu baravugana twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza, ariko bijya biba biraba n'ubu birahari, ariko muzakurikirane neza ntabwo byigeze biduturukaho na rimwe. Niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe twe nta abantu iyo bashakiye baraza, bashakiye baragenda. Nabo aba impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo, niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo, twe tubaha UNHCR ikabatwara. Ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha, n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye, ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano. Nta kintu gishya rero kindi.